Okay, bakezivusele kuwe sivusele nakumlangene ngale ka Southern News nawo onke balingani labaside asebamane bende ukuthi lo msebenzi ube impumelelo. Asibaboni ke sibona nenobabili. Makeba asibongele ukuthi nasilithuba selisinikile ukuthi emaswati akake sesixoxisane nawo. Siyabonga kakhulu Makeba. Awusiyabonga kakhulu Mr Sticks. Siyacela maswati labahlala phaka Swati Newsroom lapha ka Swaziland News, ka Swaziland Democratic News. Siyacela ukuthi nishare nebakithi, nishare silandzele abanye basale babona. Ngiyabona samba lapha 1000 manje. Ngicela basale nisha kodwa as a USA share. How as a USA share the public transport SWATAWU. Mr Sticks my leader. Nisiphatheleni niSWATAWU namhlanje siyajabula basibona nini. No siyabonga Makeba lokuhlupha konje kusujabula ubona diphekula kuthiwa sidiphekula kulamalanga. Asibonge Makeba sibonge nemaswati isikhathi sawo nemali yawo ngoba umsakato lona emaswati awuthola ngekubhadalela kodwa ungathi uhamba embili kunayo yonke lemisakato le laphinza ibhadalele ngetax yawo. Makeba nawe emlangeni sibonga lelithuba sitheke sekumalanga sahlaselwa bosidlani lapha and sangakwadi ukuthi sesike sikhulumise lenzawo. Tingqoqo tethu namhla titaba on 3 cardinal pillars. Maswati lamahle yokuqala kutaba ngunayi yabo Tsintibala nabo sidlani bakhe. Yesibili bese kuba ngunayi ya 14 February. And then yesithathu kutaba indzaba ya comrade Thulan Maseko lesiyithema ukuthi it's justice for comrade TR. Kute longanani lesitakhuluma lokuqondzene naSWATAWU Lucobo comrade Makeba and Tumlangen because leyo ikahle ukuthi itekwe ngilabanye indzaba nangabe kusho ukuthi icondzane nawe akusikahle lokuthi iphindze itekwe nguwe kakhulu. Sithi ke it's nearly 2 months maswati singakayikhulumisi lendzaba kani indzaba levele beyinhlupha nishaya nendimlayeto nendalawo ma pledges kodwa ke maswati sithi cha kuliciniso vele ukuthi tinkundla tisigijimisile njengoba lihlale tenda. There is nothing special about us. There are a lot of our own comrades lasetigangeni by account and design of tinkundla. So that is a fact. Sisiteke asiyisho ke emaswatini ukuthi itawusetshenzwa within the country and outside the country, regionally and also internationally. And emaswati atawubakhona atawuyibona ukuthi itabe isetshenzwa kanjani. Sithi simangele nje ukuthi kungaba nendzaba le kanje usuke uphake impi uqale ngabo surveillance uphumele bantu kuphele amaviki soro bathumela babuye usiphatha uthola yini labatayipota uthi buqala le yendiwe buholi beSWATAWU.
weeks and weeks and weeks ungathola ukuthi uthumele ama-drones, uthumele yonke into bese emva kwaloko so uthi hayi-ke manje ufuneka la noma ngakuhle noma uyaphila noma akaphili usinawo ungamtholi ngoba besisavele sasho ukuthi besinete inhlelo deliver lebethi sibita ukuthi sibe ngaphandle kwelive ngalomhla ka-28 uthi-ke nangaba ukamtholi-ke bese unwa inhloko ukuthi kodwa bomfunelani uphele nearly half a month bese ukhokha inotice uthi hayi siyamfuna simtholi, is wanted for contempt. Uthi ungayikhokha phindze unwa inhloko uthi kodwa ngidawuthi ngiyikhokhe ngasizathu sini phindze uyi-delete at the same time. Ulumende-ke longasiwe bantu ulumende lode emaqiniso kuba timbawu takhe leti and we want to assure eMaswati firstly ukuthi cha sikhona siyaphila and singakusho silisho ligcwala umlomo ukuthi kuyezama tinkundla nabakithi within the organization and outside the organization ku-destabilizer, but lesingakusho ukuthi umzabalazo utawuqhubeka until eMaswati athole lokhu lakufunako. And we would not listen to anyone lotawuthi ningazabalazi kanje zabalazani kanje, because ngithi lele sinyathelekile ngithi lele siba lephinji. We have been pushing for many years in the advancement of workers' rights in the country, using the status quo in every piece of legislation within the country, and try to transform it with the imane yende something better for workers. But it is very painful, Maswati ukuthi ubone worker isebenza retire atawuthi unako in a twinkle of an eye ubone umntwana ane credit card le limitless, umntwana ane credit card le limitless. So these are the things lesithi khona the working class should take a leading role to correct such anomalies. Maswati lamahle. And again, i-basis ye-government kuqala phela kwahulumende. It's on the basis of collection of tax. So lama issues lawa lahlupha sive, even in general, ngeke bese ukuthi i-labor ayivala umlomo, because i-labor ngiyona lay resource for government. Government begins and ends through labor. We cannot even talk about business, because this business itself is a very parasitic establishment. But we are saying, as workers, uma sithi letinto letishluphayo in our lives, I guess silungise. That is exactly the petition that signed down 2021 October that was filed to government. There was nothing lebe isho ukuthi inhlangano iyalwa, inhlangano itiphekula tkhuni, inhlangano ingilokwa nalokho. We were raising tinto letisho lokuthi government should take an initiative athi sikulungisa njani lo. And government samnika umnyaka wonke to deal with those issues.
even now uma ungambuta ukuthi yini lo kwendile to correct or provide resolutions to these issues, the answer is next to zero. Hence, then we said in 2022, indzaba yeminyaka munye nje kuma-workers yinze kakhulu. We cannot allow it without tisombululo letiphathekayo ukuthi letikhalo letifakiwe tilungiswa njani. You know, some of letikhalo Maswati Lamahle lomunye angathi hayi imikise emthethweni tilungiswe ngemthetho. Some of letikhalo letifakiwe tisho ukuphulwa kwawo lo mthetho. Unema-workers lasebente ku-the transport industry asebente for over 30 years. Half working life yalo muntu le. Loyo muntu loyo is nearing retirement. Kude contribution le endiwe yakhe ku-SNPF. It's a legislated position. Kufanele ukuthi ngabe kunalaba yoba konyaka ukuthi abakakhona ukubambelela ndoneni babambela these workers. Sikhuluma indzaba yema traffic fines lapha emgwaqweni. Ema-workers agijinyiswa tigebengu nje letisi kumaphoyisa. Kusuke lema-workers afune imali layisebente kalukhuni ayithathe nje. Bathi sinikwe i-target le emaphoyiseni ukuthi silethe imali engaka. Tigebengu emaphara nje basukele ema-board nal-board lapha lithi 120 speed limit bafike bathi ligenuleni bafana. Bese bafike bathi ya wena ufuna uhambe 60 la. These workers asebenza kuyo le environment ayakwazi lo ukuthi la kunel-board la 120. Aligenulile amaphoyisa. Emva kwaloko abeka speed trap. Kuse ama-workers kufanele ukuthi a-charge for ama-speed limits. Nonsense. So laba ke labathi no man but letinto antilungisi kahle tilungiseni kahle tihambe ngemthetho sibeka tinto letikhona manje legislated. But lo hulumende lokhona uthi lo mthetho awugalushwe kwendiwe something else. And letinto ti-legislator kusuka lethu lendlela it-authorizwa ngayo. So we are saying at the last end of the petition yet, sabe sithi ke no kunenkinga lenkulu eveni. Yekuthi wakhuluma yaboshwa and mawungaboshwa uphuma ngesemagundwane ushiye live lakho. Bonke labantu lababoshwe ngeke baqabange kanje abaphume nalabo labangaphandle ababuye. Save return of all those exiles. Bese kulungiswa le problem even. What is the problem? Sathenjiswa kwabonakala ukuthi nangaphela umnyaka kude into lethenjiswe yona Maswati kwase kubita ukuthi ayiqale phasi ngulo. Because we do not believe ukuthi as labor we should massage and negotiate for tinto letisifuphayo. If letafula lesinikwe letinto lesifuna, we must push and force things to happen. Maswati will appreciate ukuthi 27 demands namhlanje there are some gains. Let's what fall out of it. And akuzange kucelwa kushikshwadani la kuncengwana when indzaba yemalungelo seyisetafuleni and kubonakala ukuthi lona lo nyathela lawo malungelo is not willing ukuthi akulungise lo. We need to push and force the achievement of those gains.
bese summarize nje Mageba nawo Mlangeni eMaswatini lenzaba yalama demands, because kuyabonakala lokuthi kuvalwe tonke indlela zokukhuluma nalamaqiniso akasakhulunywa. Bese ke ulalelwa nje luhlangothi lunye lwenzaba. But we are very much happy lokuthi eMaswati sekufike lapho khona athi angeke sikhuthuzwe botsotsi bemajob, sibukile siyayibona lento leyendekako, and imitfombo lesinika indvulela uhlata angeke siyilandzelele. Kungako namhla i-online media ngiyona eMaswati ayikhathalelako, ngosibonga nalesikhathi sawo nemali yawo as well, ukuthi asilalela sinikele ndlebe nasikhuluma tindzaba leti njengaleti Mageba. Nawe Mlangeni on the newsroom we are told seyikhona sitawuxolisa Maswati ngoba lokunye asikubona lapha ukuthi le coverage ihamba ifika. But you all know ukuthi thine we always accommodate and appreciate i-coverage le-progressive. Indzaba yesibili Maswati lamahle besitata on 3 cardinal pillars le conversation yethu namuhla. Yesibili nginayo 14 February. Ngifuna ukukuniketa unathemandi nje my leader. Maswati lamahle sifuna ukuthi simnikete Mr Sticks anathemandi nje ngoba ngiyabona lapha abasilabanye no out of this nowhere awukayikhulumi nawusa introduce Mr Sticks. He didn't know out of this vele angaphuma ngayikhulumi la manje ke ngithi angunathi semandi ngaleyo Mr Sticks. Siyacela Maswati lamahle lapha kaSwazile News kwaSwati Newsroom nalapha kaDemocratic News siyacela nishare awese USA share amadoda sikhuluma tindzaba letinkulu sine public transport. Mr Sticks my leader ngiyakholwa sowunathile mandi sike bakho my leader singene kunayi ya 14 February kwentekani sekela amaflower yini my leader noma vele setiyacisha. No Mageba naMaswati lamahle asibonge leyo vele ikhona lapha kuleti ngxoxo lebesithi asistende naMaswati. Cha indzaba ya 14 February Mageba besishito ukuthi ama-comrades atawula inhloko bese ayibuka lihlelo leminyaka ukuthi lutawuma kanjani, ngoba inhlangano ngeke ukuthi tincumo itende ngendlela lesho ukuthi ihamba kanye nawo emalunga ayo. Idliwe inhloko Mageba ngaphambi ke kokudliwa kwenhloko vele ama-comrades besavele asithinza asho lokuthi timbali ngabe tiyathengwa yini noma tithengwa, and Mageba struggle said is the struggle of love, struggle said who asikakhonzane ukuthi eMaswati kufanele ukuthi agongonyeke noma phile kalukhuni. Labo bese bateka indzaba yokuthi imbali tingathengwa Mageba hayi kutawufuna ukuthi bavuke babamba ibhasi Mageba bayothenga timbali. Indzaba yemthando indzaba lesemthanjeni wenhlangano Mageba kusasa sakamanzini kutawuhamba biyohlala bekwemacala ukuthi kwendeke manzini ke struggle Mageba
nanonke Maswati uvamseke wenta into ngendlela yakhe nje kodwa ke i-operation kusasa itawuhamba ngelihlelo lakhona Mageba ma-comrades ethu ngale labo make nabo tsatso sebangamanzatela nje kude lo tawutsa kakhoni kufika noma kuletha timbali ngesizathu sekuthi SWATAWU kwendekani kwabe sekwabede kokuhamba timbali titawuya tifike la tifika khona manje setingamane edvinjwe bloho nje ngoba lama blow abotsotsi labathi abo 11 million bese kunimvula eyinye nje bese kuthiwa selihambile lelo bloho ngiyo lento lekutawufuna ukuthi ifike ekugcineni yephethe eMaswatini athi take charge of uhulumende wawo tinto lenjengaleti ngaphindze tendeke Mageba inhloko idliwe and ama-comrades avumelana ukuthi cha akuhanjwe kusekele lama-comrades lawa layovela embi kwamanje because 14 February Maswati lamahle singayicacisa nje lendzaba ukuthi leyo ncwadi leyo sayibhalelwa ngulomunye manje leyabo 14 February ayivelanga kuma-comrades enhlangano wathi nje 14 February ufuna kubona ama-comrades leka manje so utawabona ke Maswati lamahle sitawathumela ama-comrades kodwa ke sister sesihloniphe lama-comrades ethu lawa abomake Mageba natingabisa because inhlangano iwahlonipha kakhulu emalungelo alaba besifazane so batawuphatheka kahle nje kusasa kube kuhle kube nje ya the last issue lesifuna ukubheza Mageba angifuni siphume lula kule ngibona le smile sakho Mr Sticks angake ngasibona mawukhuluma ngalethi imbali ngiyambona lo munye la uyakhomenta uthi le smile sa Mr Sticks ngathi umZulu utawubamba nzima kulama 2000 nje siyakubonga asingene kule yesithathu Mr Sticks hayi kude bolova labatawubhaca nga 14 February wakusasa Mageba abamikise timbali la kufuna tufike khona the last issue on our cardinal conversation Maswati lamahle indzaba ya justice for comrade TR myself letingxoxo titsematendeka ngendzaba yalo 14 February ukuthi simthatha kanjani kwase kubonakala ukuthi indzaba lesende inhlitiyo yethu yahlephuka ekhathi kakhulu indzaba ya comrade TR myself comrade TR has been our comrade, has been our friend, has been our attorney noma ngakunguphi labo kitchinywa khona comrade TR was there the last action lesiyendile nga December comrade TR has been with us in the trenches uma sicala kukhuluma nga comrade TR Maseko asathi ukuthi sicala kuphi sigcina kuphi and as comrades we felt ukuthi kufanele lokuthi indzaba ya comrade TR Maseko ike ithathe center stage ngoba lendlela lokwendeke ngayo kusilimete kakhulu transport workers sithiteke Mageba sitawukhuluma nawo onke ema stakeholders because we do not want to take the posture and the view ya government leye ukuthi
ufuna ukuthi bantu kubahlakade ekhatsi kuze utokwati ukuqhubeka nalobo butsotsi, because nyalo letinto sitawudikhuluma ngale ndlela letingiyo noma ungaba mdzala nje nawenda butsotsi sitakutshela ukuthi butsotsi lobo bendawo. We're not going to hesitate calling letinto ngalamagama ato ngale ndlela letenteka ngayo. So in all these happenings, government has proven the only thing is concerned about Guskebenga and Gusdivider. Out of that, Utaubesege, we are Pumelela. We're very much aware of some of these organizations government has used and approached to crack us. Even Nanyalo Lalas Kona, we are very clear. Putting banna lo contributile when done. Guze gutsi Sibelalas Konakon. Including some of these entities that is na government to counter our struggles and the revolution. So angeke sibese siyangembeta kulo nangabe kubita lokuthi khumke ama-gloves kutawukhumke ama-gloves kusetshenzwe letinto ngale ndlela letivela ngayo. So and we want to challenge all comrades to say teenage transport workers, we have made a determination with April 12 and 13 sitawube sinemshukumo welive lonke lotawukhulumisa indzaba yekuthi udliweleni comrade Thulani. April 12 ke maswati lamahle ayadi ukuthi yini significance yawo event. La kwanjonjwa khona live lafakwa emajobeni. But also we felt ukuthi kutawubaluleka ukuthi emaswati siwanike isikhathi ngoba the narrative that government is driving, it's these guys, they just want to kill you. And ngeke nikwadi khona kusebenta, ngeke nikwadi khona kuphila because kuthi indlela bafuna kuyibona ibhakuda. What is very funny is that everyone else is clear ukuthi ngibani lo mgciladi and ngibani lo kufanele sidile naye. And Mageba, we are saying as even semaswati sibonga lesikhathi sayo sawo emaswati sibonga nale tindleko tawo lasinike tona to be part of letingxoxo tanamhla. But the conversation libe siyiletha kiwo emva kube asihluphe for a longest time around natindzaba tabo Tsintibala, tabo Tsintibele, and then indzaba ya 14 February. And then the last one, Gobangulinzaba, Justice for Comrade TR Masego. If there is anything that we are supposed to be doing as a Maswati comrades, is to say, labo bantu laba labatsite batau bega gonge lokunyecelene lokuma personal interests. Babese babege mbili tindzaba elive nokukhulule Maswati. Kufanele sibonakale lokuthi siyabahlonipha and siyabarecognize. Makeba besi cele leso sikhathi less than an hour for eMaswatini kuwavusela nekusho lesingakusho, and sibonge kakhulu kuwo onke ma media platforms like asinika lelithuba to interface with Maswati. Swaziland Democratic News, Swaziland News, Swati Newsweek, Newsroom, angababona labantu abanye Makeba, but nakukhole sibashiya ngaphandle
cela lokuthi baku-appreciate lokuthi siyawubonga umsebenzi wawo. It was not deliberate kubashiya ngaphandle. Mandla. Yeah, uyacela lona Mr Sticks uthi yasula ukusikhulumise na Mr Sticks asosivulele nje just kwa 5 minutes nyana esimane sikhulumele na Mr Sticks angathi uthi abavumela yini my leader ngithathe just 3-4 Maswati la ufuna ukukhulumisana nawe. Imali yawo Maswati Makeba umlayeto lebesi sikulethile bo 3 bo undos 3 cardinal pillars kodwa nangabe kusho ukuthi akhona eMaswati lakathi akamani asho lokuthi ngicabanga ukuthi singawalalela Makeba. Thank you very much. Yeah, Maswati lamahle asengivulele lababili labathathu lapha kaSwaziland News, Swati Newsroom lapha kaSwaziland Democratic News. Ungashaya kuWhatsApp, ushaya kuWhatsApp kuphela uvele uthi +27 uthi 7672 06 365 lapha kuWhatsApp uvele ushaye +27 76 72 06 365 isivele thina sikufake phakathi insight ungene ecathatha lapha kaSwaziland News lapha kaSwaziland Democratic News nalapha ka the Swati Newsroom. Yeah, siyeva Mr Sticks lapha kuna date ya 12/13 ungalamanye amagama lo 12/13 Atidvumi noma awuba noma discussion ukuthi Atidvumi ngoba ngathi ngibhale phasi lapha sengithikile nje calendar ukuthi 12/13 April kwentekani la kulo 12/13 April leadership. Well, Makeba 12/13 isitabe sihlonipha sekhuta and sifuna timpendulo ukuthi udliwe yini Comrade Thulan Masai. Yeah, no, ngifile leadership uyathi ngive kahle kakhulu my leader. Asevele ngilanze Maswati savela khona eline so vele uphakathi inside. Athi inside Makeba. Awu kodwa leadership. Hey Nkosi yami Zulu man solo siyayipusha lento. Siyabonga bafowethu no. Niyayipusha le front line. Mr Sticks uyakhona kubeva kodwa ngalapho my leader. Yes, ngiyabakala. Oh yes. Sibongele. Yeah. Usibongele nakumholi Sticks lapho. Us-update akusikwendekani. Awu siyabonga. Update sayidinga kodwa nyalo sesidinga sibabekela ilanga lokuthi sihambe siye siconze kulomgcilane. Usho ukuthi wena babe bakhona la be public transport kuvele kushaye Sri Lanka. Usho njalo lo asivele sibambe lo my leader so vele uphakathi inside. Hey kunjani Makeba? Siyaphila my leader. Hayi ngiphile kakhulu mina. Yes, Sister Mr Sticks. Yebo Makeba. Yes, leadership uthini Mr Sticks? Ngiyaphila my leader. Yeah, mina ngingakusho nje ngiyajabula kumbona Mr Sticks ukuthi uphilile. Noma nje my leader ngathi ihamba kancane kepha ke my leader angathi ukuthi indlela yini enganda ukuthi abantu bakhuthathile bafake emandla abantu sebaphelelwa ngemali. Yo, no, kuyavakala my leader. Yeah, usho njalo lo mholi lo uthi lo send message uthi lona Zulu ngicela impinombolo ya Mr Sisamswe lana Maswati mahle. Yeah, Mr Sticks angivele ngikunikethe my leader uvalelise usho lo ngafisa kusho Maswati lamahle bese uyavalelisa my leader.
Makeba asibonge kakhulu nakuwo bonke labathe kufaka sandla sikwati kutfwala lithuba lekuchumana nemaswati nawo onke lama-channels lakhona lasinikela lithuba Makeba. Sibonge kakhulu ukuthi emaswati kude lothi lendzaba lekhulunywako ayingakhulunywa. Sitawucela ke Makeba lokuthi ke nakusetshenzwa leti ndzaba leti bese emaswati enda siciniseko sokuthi labantu lakwenteka bese baba setinkingeni ngekusebenta tindzaba tawo. Into lesihluphako maswati lamahle ngilokwe ukuthi thine ungathi akwendeki sesike sifake ligalelo lelithi sibahloniphe noma sibe kunye nabo abantu lokubonakele ukuthi basisitile ukukhulumisa tindzaba tethu. Ungathi site nje ngisho inhlangano Makeba letawuthi njalo ngeminyaka ithi kuqondza ukuthi kunebantu labasebenza indzaba telive labadzinga ukuthi bake banakwe and bake bahlonishwe. Nasikhuluma njengako-Comrade TR Maseko siyakhumbula lokuthi kuwo onke ma-awards lanawo ungathi kude lesingayikhomba silena yaqhamuka from inhlangano noma institution yemaswati. Lokho kutafuna ukuthi sikunake comrades so that kubonakale ukuthi ku-struggle sethu siya-investa ukuthi sibe nelikusasa lelikhonsako. Ngumbono wami nje lomncane Makeba lenza sengibeke sikunake lokho. Asikhulumi ngemali, asikhulumi ngani, sikhuluma nje ngekuhlonishwa kwamaswati lokubonakala ukuthi afake ligalelo lelabanye bebabaleka kilo bathi angeke sibe ingxenye yalo. So we need ukuthi struggle sethu sisi protect and sibe quite rewarding on those terms. Makeba, among others, it's a conversation abroad lenza by my human rights. Ngeke uyilimit noma uyinike direction lethile. But siyabonga phinde sibonge namaswati lekuthiwa nase kunema comrades lasetinkingeni through the struggle kungaba kulimala kungaba yini besavela yagijima. Athi ngeke phela nase kulimele lo munye wethu nase kulimele lo bekakhuluma tindzaba telive. Nyalo nje solo siya lapho maswati lamahle silapha ema-comrades ladliwe nginabo tsotsi nabo abangenjani ngaNovember. That is why ngaDecember sasithi no asiye emgwaqweni sitawuhlala etindlini sibone ukuthi batawudubula abantu. So Makeba, that is our parting shot lokuthi lamaswati lawa la riska konke ngekweukuthi aphushe indzaba telive embili asesibuke nokungete kwaba nginyalo kungete kwaba kusasa but into the future ke sesiyibukele indzaba yekuthi siwahlonipha njani. Masikhuluma ngetindondo nje letinye tindondo atidzingi nemali but to recognize ukuthi kunebantu labasite nje cha emaswati asekabe nempilo lengcono even whether bayakwachieve lokho in their lifetime or they don't. But let us pay some recognition to that as a nation to say siyafuna ukuthi emaswati abe bantu angabi luntu even lapho.
Thank you very much Makeba. Now onge ema-media platform lasinikele lelithuba. Sithi-ke Makeba 12 and 13 April sitawube sikhumbula liqhawe lese lisilahlekele. Kuthi sitasikhumbula kanjani Makeba? Sitawucela ukuthi ngilelo nalelo SWAT lifakele igalelo ukuthi sitabe sikhumbula lelo qhawe. Noma ke ukuthi no out of this noma uthi Makeba but nje lesithunywe ngona inhlangano ukuthi asesisho ukuthi 12 and 13 April. Ukahle ke April ngoba vele inyanga yebutsotsi nje. Even ayathi ke maswati April ukuthi savelelwa lishwa lelinjani. Thank you very much maswati lamahle sicela ukuthi sibeke lapho yana mhlinzaba. Uthi my leader April inyanga yani. Kasi sibalelisile Makeba sibonge maswati kakhulu nesikhathi sawo nemali yawo lasinike yona. Ayathi maswati Makeba usavelelwa lishwa nga April. Amandla